Nyuma ya kwigua nteto cia ngigi na matuna gucionera TV-ine uria cigerete ngerero nterone cia Rwanda na ndi ijite ngono kairi ni ikinyite rutene ruru rwa Meru inyumo ijire nyumo ngeni tutasiona renge ntureje alafu siethera yitumakia bunene kwethira ikira mite ubu kuona sirete tware agwelewa imbibio ngono tutona ntubunge yabo ulimwenguni ngigi ijire itwikite ugwati bunene muno rutene ruru rwa Meru na igikiragwa ikinyira mite iria ijikene muno ya Green Gold ya Meru Mira akari na aturi ba rutene rwa Ndumuru bena ugwa bunene nontu no ikinyire Mira igita rionthe mwaka nandi nontu Ndumuru itikuraja muno kuma miundene iria yanditwe Mira alafu kuri akuru nabo baba Kimeru baratwira isu citabangiye batura cionekanite ringi 1950 1950 irio cionekanite ringi ndene Kenya na itonekana ringi batutethie ikiauguma na mundeto na onto kuma mundeto biashara onto tuyonto au tuteya onto into bithiru bora twina bwo muno ni teitisitia na imerene bibi umira mempin mario mbio tintu itere yai na mingao na mpembo tintu itere ya nombi kunari arimi ba Ndumuru baria bacionete na metho na baria aria ikinyite Ndumuru iria rindene ya Igembe North thirikari ya Meru County nayo itongeretwe ni waziri wa urimi uria witikia Karo Mutiga niregeane na nteto iji tariria buru ikiugaga ati ijite ngigi indi iji ne mpandi kana mpara ontu buria bugutwonia bwatutiga na nkanja inyingi iguru ria thirikari ya Meru County kathira ni ukunira bwega yona ni bicio nontu mpandi itwimenyeretie guciona outbreak or outcry that has been around, and what I can say at the moment is that there is no cause for alarm as of yet, and there shouldn't be any tension so far because our officers both from the county government and from the national government have been on the ground the whole of today. They have been moving around. They have visited the Ndumuru area. They have also been able to visit the Kina area on the side of Meru. And what they have traced is what we call the variegated green hoppers. There's a difference between the variegated green hoppers and the desert rockers. So what has been traced as at now in Meru County is the green hoppers. We have not had any incident where the desert rockers has been reported in Meru County. Mimi ninaitwa Langat, Deputy County Commissioner Igembe North, na nimefanya ziara ya kuja Ndumuru pali hapa kutathmini hali ambayo iliripotiwa ya nzige kuwepo hapa, na tumekwisha zunguka katika kitongoji hiki na ningependa tu kusema ya kwamba wadudu hawa wako, lakini idadi yao ni ndogo sana, ni ile ambayo tunaweza sema pockets. Nende ndo siona na ndasiona renge na ingusiona ndene TV nebwiri ya onende matha ukeya royo ne ciaro gresi ya ciangini ciego irine ne muno ne thare muchomba kurai ita mwaka ciuru na kinya saidi na ile ya ikemia twana tungi twimia na onto ya na ndi tukuromba thirikari tutethie icunguze kaumo kanyumo ino nto ne kai twera bayuma Ethiopia na siwi ni Sudan menene ya Nyambene kana Igembe rutene rwa Igembe North na Igembe Central nijo ciankene na Meru Park na rutene rwa Ndumuru na ranyomo ici jirite ciumite Rwanda na kwena ugwati bwo ikinyira Mira na ithukangia ende thirikari antu ikinya nona yambiria kwithira kayambirite kwira antu ijite ngige ende ne mpandi oni mbeta kendi bitres area manager Ndumuru alafu kuri akuru nabo baba Kimeru baratwira isu citabangiye batura cionekanite ringi 1950 1950 irio cionekanite ringi ndene Kenya na itonekana ringi
twacionere so ithara thaa 11 na iu tuonere so ti ciare akwe antu ange ciare rweo ne araura na ciararao yororokire ithara thaa 5 ni irokirere cia buluka asa group cio kirora bwanjo kina cieta negoro citia bwero nao kira ciethero ikinyete nthi miundenera ina mira iwira bulukire no nto ikyo kinya miundene no nto bara bainge baru asire ya ibia kura bia bia miundene bira bire ya wane antu na bange bako wasiendete mira muno yakinya kilaya na ire ya kuma nthi muthetune mwanke euro na ikare kathira ikauma urenda thirikari tutetheria kethaina ndawa baspure ciombe kuthira na muno bachunguse araikuma no nto ikara guthirwa kaumo ikathirwa auto cio na itethira na ara ciumite no mwanka cithuri kimenya wara ciumite genda ithirwa Murithi wa banki ripotera kuma ya mirigone ya Igembe Ndumuru Igembe North uterene rwa Ndumuru arecitite na nthiguru na ikimera ya nthi ogantukara ikuona kangirini